inkonzo yethu. Usebusisiwe umntwana elder, usebusisiwe. Sizocela abazali nje bangasuki basala abafundi bese bayabakhulekela. Cela abanye abafundisi beme ngemuva bazalwane ngithi ukuthi masiqeda bese niyabakhulekela. Senza umsebenzi kaJesu bazalwane. Senza umsebenzi kaJesu. Jesu ungeze ukufana nalomntwana izulu angeke ulibone, izulu angeke ulibone. Sizokhulekela bezulu. Amen. Khona baletha kuye abantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi babakhuza, kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisela ngithi kini, iloyo naloyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena embusweni. Wabakhona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Abantwana